Ja sam počastvovan jer zaista doživljavam svaki pedalj moje zemlje kao srpske zemlje gdje su Srbi živili, radili i za tu zemlju se duhovno i crkveno borim da kroz obnavljanje svetinja, crkava, manastira povratimo i život Srba. Istorija je jedan veliki točak koji se okreće. Nekad je bilo, ovi su prostori nekada bili potpuno zapustjeli za vrijeme ustanaka, pa su se Srbi vratili, obnovili. Tako da nikada ne treba isključiti tu dobru stranu istorije, da se crkva i narod obnove kroz jedan istorijski period i zato je uloga crkve da obnavlja svetinje i da pokazuje time putokaz kuda trebaju Srbi da idu. Ja sam još 1996. godine pozvao srpski narod, ali sve druge da se vrate na svoje ognjišta, jer nema ništa nehumanije i neravnopravnije nego da nekoga istirate sa njegovog ognjišta, njegove zemlje, njegovog imanja, da mu osporavate pravo na njegovu očevnu, djedovinu, pradjedovinu. I to je upravo ono što je mene kao episkopa i kao čovjeka vodilo da se borim i evo do danas dan borim da se upravo obnovi povratak Srba na vjekovna ognjišta, da se Srbi vraćaju, da žive na svojim ognjištem kao što živjeli nekada njihovi djedovi, pradjedovi, čukundjedovi i da tu svetu zemlju našu oplemenimo novim vrijednostima, kako duhovnim, tako i materijalnim.